дека Ashtu vërtet që një person I uniformuar едно униформирано лице ka hyrë brenda në hotel влегло внатре во хотелот dhe ka urdhëruar të gjithë musafirët и им наредил на сите гости që të mos dalin nga dhomat e tyre, да не излегуваат од своите соби dhe duke dhënë urdhër që asnjëri nga ata mos të lëvizte nga dhomat e paqes. и да даде наредба никој од нив Mos përgjigjet. Bënë pyetje po tregojnë mos përgjigjet ja. и дека никој од нив да не даде наредба да излезе од собата. Ве молам не одговарате сега за сега. Sepse kemi raste dhe Zato tregoja që što- nuk kemi kundërshtime në pyetje nga mbrojtësit dhe duhet me marr paraprakisht kundërshtime. Затоа што може да имаме спротивставување од одбраната, така што може да се случи ова. Advokati Ljubomir në këtu. Advokati Ljubomir. Адвокатот Љубомир. Da, imam prigovor. Sastoji se u činjenici da je ovo pitanje koje smo sada čuli unakrsno pitanje, a ne direktno. Pyetje të rthartë e jo pyetje direkte. Ne direktno tačno. A tužilac